Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakapimpiman unay ni Buyong ana itabon, papa. Awan man lang oray may sa akamang ti pamilya na, anapan nang itulod kan kwa na iti maudin a pagtungpalan na. Saan ta kuma napagsaritaan pa di Buyong? Awan kayam, di mat kayat mo manantag soro a pumaltogiha. Wan papa, ngamjak kayatan ni Jibantay balinawang a pagsursuruan. Ta iso idi, tinang kidnapan kanyak dagitik tulisan. Sa dino nga ro, di kayat mo a pagsursuruan. Iti daga ngay na aywanan idi ni Miguel. Sige. Mapantay yung nga ro ka na burog. Tanya day diya kanalbo. Itirwarti na ladan tayo tinagapon ti kanalbuong papa. Nangagwa nagikis ni mama. Kanya ka tati na masama ka. Pinaltugan dan samutan ni mamam. Kitaan nyo na naglok. Ay! Di mo yasin ang kanyak burog. Kabutan ko. Kanya tinanggagmay tayo kanalbong. Ay! Ulag! Nagkakal nga ulag daytan. Saan nga ulag dito, senyora? Nudikat bigla. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Agduma, madam. Awan kita ti biglat. E din to ta, ti ulag kat ada. Dahil taka dito pinaltugan mi tayo burog. Wan, mayor. Nakita nga agoy uyas iti karutan. Iso pinaltuga kadagos. Dagkala biglat. Tay talakit diti mangmangan kadagiti mapukpukaw a manok kadapato dagiti kaaruba tayo, hani. Siguro, madam. Tadakkel ti dyan na. Ay! Ingkay lang day tayo ti basuraan kat kauramon. Anya, ay saan, senyorita? Naimas abulutan na ito eh. Agpaiso na ita burog ng runan wadobuam. Wan, mayor. Naimas abulutan to ibigla. Amok ti mang parte kan mang luto. Kasta ka de. Di mo ko na nakayat mo mati agpulutan iti day tabaklat, Placido. Natural Agripina. Makapaubing ti karnin. Ay, saan? No agpulutan kanto iti day ta. Saan ko akayat ti makikaiddakan ka iti talo arabi? Tapay, anya kumati ka po na. Kaputo no agsida ka iti day tabaklat. Sigurado, agat baklat kanto matan. Pato abanggis. Makanay ka dilang day tarason, tapno din akong kaida iti talo arabi, Agripina. Day ka, nabras ko na nasayaan. Inak ibilagan tapno mamagaan. Nana, nangalaan niya iti tanga indayon. Impadawat ni Kumari Licia. Indayon ka no dayto idi ni Abigail nga apo ko na. Kat gaputaawan mangusaran, iso nga impadawat nan. Kat, da kayong tinangala. Tadan to pagindayonan to'y anak ko. Uwan, dumagdakalin ta tiyan mo. Kat di la mamin ano, agpas ngay kanto na nakkaw. Ne, apay anapasin na ay ka itinauna. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kini Miguel. Ako, san man nanang? Paragsakan na. Awan anyaman na, no, nagsinaayak man nanang. Sinperkwensa, kasla saan a mayor? Mama, asino ti kapungtot nyo? Itay pa ato manabotob kayo. Ni papang mo, jak kaya ta kaitay ton rabi. Kan imbagak kadagiti katulong, adida ilak aman iti pangrabian. Taapay, mama. Nagapa kayo kadikin ni papa? Saan matkit di, ha? Ngamapay nga rin nagpungpungtot kayo kan kwa na. Sa dino ayatayan ni papa? Adda iti likod ti balay. Pulpulutan da jay baklat a pinatay ni Burog itay bigat. Kasla saan a mayor ni papang mo? Mama, bayaan nyo latan. Karamanan naman ti baklat. Oo. Kasla saan kit di a mayor ah. Adu ka no ti agsidsidat baklat, mama. Saan ta na pagsaritan day ta baklat? Sumsum garak. Aywan gayam. Imawag kanya kitay ni engineer.
Tadi na kanumat makontak ni papang mo. Anya din ba ni engineer? Nag-deliver da kanon iti site dagiti materyales ang mausar iti may patakder nga eskwelaan iha. Katinton bigat, rugyan da kanon. Sigurado lakit nga maragsakan ni Papa, numama na day taampanag. Ay, wan gayam. Marugyan kumamatan ang ma-develop jay bagbagata yung eco park, Mama. Kasaritam to ni papang mo may papan iti day tabanag. Wan, Mama. Kasta nga ron tiramida. Tapnada na yun at tourist spot. Tiili kayo. Ay na, Amira, umakdakalan ta tiyan mo. Di lang maminano. Agpas nga kanton. Wan, Miguel. Oh, apay agasla saan ka naragsak ang makakita iti anak ta? Awan. Ada ka di problema? Awan. Anya ko mati problema. Wan kayam. Anya idinti ko nam may panagan to iti anak ko. Oh, anak ta ko naman. Wan kayam, anak ta. Anya di ko nam nga may panagan. No lalaki, Angelo. Ang no babae man, Angela. Tayo sumto ti Angel tayo. Sige. No, dagita ti kayat mo anagan. Sika ti masurot, Miguel. Kat sabi na ko ma. Ta saan to nga agbalay ti panagayat mo kanya. Santo Apolos, Amira. Aglalo kat ipas ngay munton ti inauna nga anak ta. Diyos ko, kasano na maduktalan to ni Miguel? Asaan nga iso ti ama ti anak ko? Dinto nga tang bali ti panagayat na kanya. Maawat nan to nga tanga anak. Ti saan mo't nagtaod kan ko na. Diyos ko, agingkat kaano ang may limot ko daytoy. Agingkat kaano. Mama, apay nga dakay pa lang kiti sanas. Apay di kay pala mapan maturog. Tsak kayat ti makiabay ita maturog ka ni papami. Agat baklat. Unay kayon, Mama. Nakitak mo ti kaya nagdigos ni Papa. Sakta asimrak kiti silid niyo. Saanan nga agat baklat ti payod na. Sumrak kakit din tayong kay maturogan. Ay, jak kayat. Pinadalusak ti may sa kwarto ta iso ti pagturugak ita arabi. Anya? Tinasayat. Umay kayo langan iti silid ko, Mama. Sana nasayat nagmaymaysa kayo ang maturog. Tamangan no mabatibat kayo. Hanggang maturog ka din ni Papa. Wen, imasidaga kita iti silid. Kat nangag kong agur-urukan. Ala, umay kayo langan iti silid ko. Tadatayon dagkaid na. Ni papang mo iha, iso di agririyaw. Andan samutan sa bali at taon nakastrak iti silid yun, Mama. Umay ka, inta kita ni papam, tamang ano pinataydan. Placido! Agring ka, Placido! Awan, basol ka ka. Awan, di basol ka ka. Awan, aya! Nariklamon? Nalukagkan, Placido? Agripina. Chloe iya. Nagtagtagahinap kayo, Papa. Agririyaw kayo, akaslada mang patpatay ka na kayo. Wana. Talaga nga damay at amang patay kanyak ang paide. Suahan nagririawak. Kung nagtupay kat, maditi epekto jay sindayo abaklat ka ni Burog. Tila may tagtagainap mo, Placido. Mas lagpay-pay so dinadagdagay na po Agripina. Anya ngamin tinay tagtagainap mo? Ada kang paide na ipas nga yung maladaga. Kat iti bakal nagbalina na violente. Kat iti nagsabat kami. Rumrumsik na iti mata na. Aging ka pinaturungan na kiti paltog kat pinaputukan na. Diyo ka di amo tinatagtagainap yung amalataka, Papa. Saan? Day ta ti maganganap mo, Placido. Nagpulutan kan tumat ngamin iti baklat. Iso aday ta, tila may tagtagainap mo. Nanang, sarino tayo ni Amira? At dadi talikod ti balay. Agi balbalay bay kadagiti linabaan na. Apay, anyat ibagam aya iti asawang barawk. Ada ko may padamag kukin ko na, Nanang. Bigbiga, addan nasagap mo adamat.
Anya aya day kaada mag-anak ka. Addan dagiti materialis para iti may patakder nga eskwelaan. Iti pinagaburan ni Mayor atal-talon da katugangan, nanang. Di irugida nga rugan. Wen nanang. Rugyan danto kanon no bigat. Isulaan, ti bagam kini Amira. Wen, ken ti plano ni tatang amapan mga tipakar kiti agubra. Anya? Kaapay nga ati paan na ida anak ka. Gaputawan pa'y tinalawag asaritaan da kini Mayor. May papan iti dadya adaga. Ken may sa, ti may papan iti saan na pa ng bayad karagiti nadadaal apagay ni tatang. Ay na Miguel. Uray agan ano ni abalayan amapan mga ti pakadagiti agtrab-trabaho. Kat saan nanto amalapdan ida. Na proyekto ni Mayor ti may patakder. Iso nga ron nga bagak kini Amira, nanang. Tatulungan na ka makisarita kini tatang. Bareng no di na ituloy ti panggap na. Ngala, ingka nga ron danunan ti asawam. Adda di talikod ti balay. Miguel, saan mabalin alapdan ni tatang dagiti trabahador iti maipatakder nga eskwelaan? Amangan na niya't aramidan dakan kwa na. Iso akin na sarita ka. Noan niya ti desisyon mo. Mapanta ka sarita ni tatang. Lawlawagan ta ti panunot na. Anya nga tano iti abogado milangan ti papanan mi kini tatang. Bareng no, denggen na. Noan yaman ti ibalakad ti abogado. Naimimbag pa'y. O sige, intanto nga rod kasarita ni tatang. Bareng no kayat na ani abogado makarlangan ti papanan mi. Mama, ayan ti kunkunay as Xerox ti mapa. Ti daga nga inalayo idi asesorya. Awan dito'y balay, tainted ko idi ka ni Miguel. Ngam di nagsama tin subsublin. Anya? Apa yan tadyukan kwa na, mama? Iso tinagkitaan na iti pagpatinggaan ti maaladan. Tapi naaladan idi ni papam ti entrance ti sakop ti bantay. Lukas na. Adapay lang kan kwa na ti mapa. Oo, aniha. Naliplipatan mi matan ka ni papam nga inalakan kwa na. Aging nga inikatan ni papam akas administrator ti dagatayo. Okay, sana ba ni? Mapankontolan. Anya nga minti pa kasapulam, iha? Kaya't ko makita ti developer day dya ang mapa, mama. Tapna muna ti pagpatinggaan ti develop danto nga Eco Park. Ibaon mo tilatan ni Burog amapan mangalay, ha? Saan asika ti mapan iti balay da Miguel? Man ano kumano siya ti mapan mangala, mama. Alangan nga dang ranak ni Miguel. Idinto takatalunan tayo. Kabaulamon ti agmaniho? Wan, mama. Awan pagtanagan nyo. Awanan ti marik nakasakit. Gapo iti pan nakapaltog ko iti. Isa makaaliwak sayak manan. Mala, sika nga ron ti makaammo, iha. Gam agan anad ka kumay ti panagmanehom. Burog! Umay ka man! Ngati ba kayo, Mayor? Irwar mo ti lugan, tanda pa pananta, sakbaya mapala kaya munisipyo. Sa dino, ti papanan tayo, Mayor. Mabanda kitaan, dagiti na i-deliver materialis, ti mapatakder ng eskwelaan. Sige, Mayor. Inak nga ro din, erwar jalugan, iti garay. Di matlugan ni Chloe, Jeremar. Agripina! Papananaya ti anak ta? Agripina, tuleng ka ka din. Papa ni ti Ayanda Miguel, honey. At niya ti mapanay baga. Apaya pinalubusam. Ada mapanaalaan ka ni Miguel. Imbagagmat anilatan burog ti ibaon na. Isumat ti naghagot anapan. At niya ngamin ti mapanaalaan ka ni Miguel. Ti survey plan nga inala iti ni Miguel. Huwag kagpaiso. Naliplipatak meten. Sapay original tintindaking kwa. Masapol ka nung ngamin ti developer ang nakasarita ni Chloe. Para iti ma-develop nga Eco Park iti dagatayo. Tatang? Tatang, umay kami man ni Miguel? Tatang? Awan samat ni tatang mo. Itay tapay nga katkatok. Rimwar man nga tan? Nakarikap mat amin na tawa. Iso nga da siguro ni Jetal Talon. Umay ka. Agawitan. Agsublitan tulatan no malam. Makisarita kin ko ana. Aguri ka. Ne, saan mag-jam anak katrang ka? Wala. Ilukat mo nga ro din. Tas umrektan iti balayo.
Ha? Nagdakila na pusa. Ay, ang matan. Munak lang. Nakiktutak mo mahinig. Anay ko. Ni, Ang sakit ni tiyan ko. ha? Ano? Diyos ko. Ang mga no epikto na itanti pa nakakingtog na. Paano mabali na maalisan ka? Oh my God, ipan ka adago si ospital. Tatang, anda kayo ka dito'y balay. Talagang awan ni tata nga mira. Oh my God, ipan ka iti ospital. Tama nga numalisan ka, gapo iti pan kakingtot no. Amin ang dagiti linabaak alampin kas kadabado ti uping nga ni Kumari Licia. At tataulan ti aso iti arubaya. Sino nga ta? Nana Salud! Nana Salud, umayak man! Nimot gayam, Chloe. Ay, dumanon ka, senyorita. Saan nga agkagataso? Umay ka dito. Nana, anya-anya dagiti balbalay pa iyo? Dagito man impadawat ni Kumari Licia alampin kas karabado ti ubing, senyorita. Lina ba kadanto usaran ti apukaw. Masikugan ni Amira? Ay, uwan, senyorita. Nagmayatan? Gadanton apo ko yung kinitata Matyas. Ay, uwan, senyorita. Ibagak tumalin ton maipas ngay ni Amira ti anak dakin ni Miguel. Kat nupabunyagan na. Sakto ko matimay sa aninang. Nagsaya atan no. Kayat mo nga anakan tagbalinto nga apo kong, senyorita. Ay, imbayan. Tasakto tanti makaamo amang ibaga iti manugang ko, senyorita. Awan da ka di nga agasawan? Awan da, senyorita. Napanda iti balay da abalayan. Anda ka no importante nga ibagada. Sayang. Adda ko maalakin ni Miguel na nasalod. Anya ka ti alaam iti anak ko, senyorita. Ti plano ti daga nga impaigab ni papaidikan kwa na. Ay, kasta aya. Ay, sus. Pasensyakan, senyorita. Di mo mo't nadanon ti anak ko. Agsubli ka tulat ta numalom ta ibagak to kenkwana. O sige, nana. Ibagayon to nga rod kini Miguel. Adin to pala pumampano inton malam aging gaadinak mauray. Uwan, senyorita. Tanong amukla kumati nang idulinan na. Ay katsak kumalatan ti mangyawat ken ka. Mabalin ka di nga itantan nyo pa laang ti panagpatakder nyo iti iskwilaan iti dati paset ti awat ko adagaya. Saan mo namulaan? Nagaburanan. Isuadi ka ko mamangriribok, Matyas. Nangrura, ketrugyanan da engineer ti may pasdag nga eskwelaan. Bayadan nyo pa nga rod nga umuna tinadadala pagay ko ang inaburan nyo, mayor. Matyas! Laklakayan kan ngem di ka makawawat iti sao. Imbagaking kay din imay kaya munisipyo. Nga awan to Apolos, ti mauray mo kanyak uray kusing. Wala nga uray sukatlat gastaw kada bannog ka. Di ka lamang riknan. Pumanaw kan, Matyas. No kaya't mo tinasayat. Sa anak ka pumanaw, ang ingat di kay mangrik na mayor. Kan amu yung mayot nga lablaban may ti pan naka-agraryo ti dagayaw. Apuraan nyo kit di napatakderan kadagiti kayat so amay pasdag. Pumanaw kan kunak. No di mo kaya't nga dadag sa maaramid king ka. Sa anak amabutang kada kayo mayor. Pato apanggis! Kasta ka di, kita ikman ti kinatangken mo. Burog! Umay ka man! Kanya iba kayo ngayon. Uludem da ito'y alakay, ngayon dayo iti sangok. Tama nga nagkulalan ti palagkitak at mapaltog at timoging na. Umayngan, tara Matyas. Atay wa mo ni Mayor. Batal na, di mo gaman titakyag ka barok. Batal na. Umadayukan dito ayan ko, Matyas. Umay kayo, tara. Batal na. Muwadag na. Salbag kalakay. Dahil tati maganap mo. Sige, ulod-ulodem ayat tayo buro. Gagawaan nyo ti masibet. Umaykan. Ang gintarang kan lakay. Awadan ti maramitam laklakayan. Adayo na pigpig sa ni burong ngam sika.
Apay nga ikakayula ang anak ko. Apag singising jay init, idi nagpakada kayo kanya. Ngamit ha, nakapangaldawag pa yan. Itala ang tisang putsiyaw. Impan ko nga minti asawa kiti Doktor Nanan. Anya, di kay mat napan ay jay balay da abalayan. Napan kami. Nagtuktok kami iti balada. Ngami di awan mangilukat iti ridaw. Indoron ni Amira tirika. Apag isumit nga da timapwak apusa. Nakigtot kit din ti asawa. Kasta tinapasamak nanan. Kat gapo siguro iti pan nakakigtot ko. Bigla mo na nagsakit ti tiyan ko. Kat gapo kan ni Miguel ang maalisanak. Napan kami ni ti doktor. Kurt, anya nga rod ti ko na ti doktor. Dandani ka no naalisan nanang. Isungay ni kandak iti aga sa tumarak. Ay, Diyos ko, kasanon nun naalisan ka. Agyaman tayo iti Diyos Nanan. Ta, sana kasta tinapasama. Sige nanang, panahon kayo pa ni Miguel. Kaya't ko tiya kita, madipay lang tiliknak. Alawan anak ko, agin anak ka. Nagistayanan na regreg ti apo ko yun, Nanan. Ibag ang anak, asalwadan na ti bagina. Narihigatan no maalisan. Aglalo kat adan mayat ang mga nakitibunyag. Sino? Ni Senyorita Chloe. Nagkita kayo kini Chloe, Nanan? Wen, imay dito'y balay, taadakan alaan na kan ka. Anyang kano dayjay? Plano ka no ti daga. Anya? Ay, uwin gayan. Adda pala kanya. Anon kano ni Chloe? Masapul ka no ti engineer. Agsublinto ka no inton madamdama. Sige, Nanan. Jack pa lang mapan ni Jay Talon. Ta, urayak ni Chloe. Ne, ang mga no isu day tatataulan ti aso iti arubayan barok. Kita man. Nimot gayam tatang, Nanan. Saan mat lang ata anablo, ino natukulan iti paragbag ni Matias. Iti panang danog mo keng Juana, Borog. Oray na blo. Gungguna na mayor. Agin tatangkat. Naklakayan lang ko doon. Bilibak mat ti kinalokom, Borog. Pinabakra nga matlatan ni Matias. Oray la nagganik ki. Dento pa lang min sumardeng. At umawdawat iti bayad tinadadala bagay na. Anyagay, di nakaraman tilaklakayan. Saan nagbalin ganyak di alakay mayor? Kapis-pisak nagintarang kan. Numarugyanan ti proyekto. Di mo liwliwayan apasyaren, Borog. Ang mga numapantumanan ni Matias katriribukin na dagiti trabahador. Awanda nagmayor. Siyak ti makamu ti urnos kan linak iti say. Uray saklag pakita kada kayo. No umay kayo sunduan ijay munisipyo. Kan, no adda papanan tayo. One, bantayan pa lang dagiti trabahador. Tanumapan day jala kay Matias. Yak kayat amay sardeng ti proyekto. Taamangan numapaltugak timoging na. Di mo ni talmagan, ti paragpag ko anakan na sakit. Ayaw pa burog. Nakarkaron sa manan niya may tiday di boy. Nabiit pa driver body kan ni Mayor ngam. Naramanan niya tigam-gam na. Inakasarita na dya, bro. Jack mapalabas na itong inaramin na kinitatang Amira. Miguel, umayak nga. Kaya't ko apagsasawan na dya burog. Sana yun. Di kayo mapaniti balay na mayor. Tama nga na ibagadan tumanan anapan kayo rimaot. Wanang sana may parbang ti panang danog na kada kayo, tata. Nakipablatter tinaramid na diaborog kanyak. Nasaysayat pa yung paiso tatang. Barang may padamag tupay iti radyo, tinaramid na dya pasurot ni Mayor kada kayo. Anya ti kunayo pa ba? Imay manan nila kay Matias, iti pa kaipatakdaran tis gulan. Kat sing-singiran na kayo, iti nadadael apagay na. One, iso na pag-high blood nakmanan ni Matias. Ay, una yan nila kay Matias. Timang burburibor tiyam muna, papa. One nga rod, iso kay tayo masidag ka na kami ni Borog. Pinabakrangan na. Sana linangas nga niya tayo di sangok. Gungko na na Mimot burog, saan ang makapagdapal? Ababa, ti pasensya mo.
Iso nadanog na ni Matias. Sigurado lakit ding agipulong kada Amira ken Miguel, papa. Oray agi polong. Saan nga trasan ni Burog? Agpaiso, saan una yan natayag? Ngem, kasla silit sa iro na diyan tao. Nataras, ako mayagab tibong doon na. Wan gayam, papa. Awisak tuman. Tagpaisuro akan kuana ang pumaltog. Wan, ket mapantay ito iti pagpraktisam. Kaya't ko makita ti estilo ni Burog ang mangisurukin ka. Kay ambaw no kumuyog kamit itay ang mapanijay kwerpo ti pulisya nagkaw. Saan nanan? Kung ayaw nga umayita amalam ni Chloe. Awun gaya, nalipatak matan nga itaamalam ti imbaga na nga yaay na. At do'y ti berberokin na, nanan. Nga la, itad muntokin ko anan day ta. Tapno awanan ti umay na sarsarungkaran. Uwan, nanan. Agdaman ng tataulan di aso tayo. Apo! Umayak Ah. ka! Ni, isuretan, nanan. Sige, tiyanak sa bata. Agyaman at taday mo matla na po ka ito'y planon tidaga ni Papa, Miguel. Indulin ko na saya teta, senyorita. Tamo ka na patag ka na kayo. O sige, mapanak marudan. Mabit lang. Ada ka di pa ibagam? Bagbagan yung tuman ni Burog at driver bodyguard ni Papayo. Nalablabos samat yung day di buyong. Tapay, gapoy ti panangdanog na iti katugangan. Amamot gaya man, senyorita. Sakbay ngay mayak di ti balay yun. Naistorya kanyak ni Papa, tinapasama. Bagbagan yung to ni Burog. No kaya't na tinasaya at alinangan, senyorita. Ikatugangan ti bagpagaan, Miguel. Natangkan ti ulo na. Papanpay lang mangriribog. Idinto tamarogyan ton ti may patakder nga eskulaan. Gaputa saan pa binayadan ni Papang mo? Ti pinagaburan na apagay na. Imbaga iti kanon ni Papa kinila kay Matias. Nga awan mauray na, nga uray kusing. Pangayam, sa bali man kit di ti malagit ko. Saan ta na pagsaritaan ta Papa? Kanti katugkangan. Ada ka di pa'y kahit yung ibaga, senyorita? Miguel, naibaga kanyak ni nanang mo ama si kong kanon ti asawam. Agpaiso ka di? Wen, senyorita. May sakton nga ma. Nagasat kayo, tadanton anak yu kin ni Amira. Kat, dawatat ko ma. Ngayon ton pabunyagan nyo. Siyakton ti may saninang. Sige, senyorita. Kasla mapilipilit ka, Miguel. Nasyakton ti may saninang. Uri mang dedak to iti may sababoy. Para iti panagsagana nyo. Oray saan ton, senyorita? Kabalan mi mat kini Amira, nga ibaklay ti magastos. Naipablatter min tinaramid ni Burog kini tatang. Kat, kaanong tunga ti schedule ti panagsarita na? Saan ta na pinagbayag? Inton sumarno nga aldaw tinaikabil iti sumon. Nasayat nga rin no kasta. Tapno malawlaw ti agsumbangi ra partido. Bari no, santo na maulit ti napasama. Wan gaya, imay ni Chloe. Kat kasano? Inted mo, ti daw-dawatin na plano. Wan, aday magana. Tsakla mo, no umanamon ka. Anya ti imbagana? Namuan na ti panagdaragsan mo. Kat kunana ngayon to ipasangay mo dayta. Kat papunyagan ta, isunto ka no ti may saan inang, no papunyagan ta. Anya? Andiyak kayat, Miguel. Apay, kagurgurang ka din ni Chloe. Saan ko kagura ni Chloe? Basta, diyak kayat niya suti agbalid aninang. Ibagam na niya ti rason. No apay adi mo kayat ako marita ni Chloe. Awan ti may bagak arason, Miguel. Basta diyak kayat, amay santo ka dagiti mga anak iti bunyag iti anak ta. Unang nakapaguhan akong kinkwana. Alangan mat nga ibabawi. Ibabawin to. No di mo kayat nga agapat ta, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Placido! Placido! Anya ti bagam takas taunay daras mong embasidag Agripina. Nangag ko iti radyo tinay padamag. Ti panangdanog ni Burog ka ni Matias. Anya? Pato apanggis. Apay anamuan dagiti taga-radyo tinabasama. Imblatter ni Matias ti inaramid kan kuana ni Burog. Anya? Talaga pagpungpung tutan na kami lata na jay alakay. Mapit lang. Isilpon ko. Hello? Sino na ito'y? Anya? May isa ka kamang di media? Hadyat masapol mo, timawag ka. Kaya't nag-interviewan panggapiti pa ng danog ti driver ko kinila kay Matias. Pato apanggis. Awan ambok iti data. Ni Burog ti kasanita yo. Sangkit niya siya. Asino jay mawag, honey? Reporter ka no. Kaya't nakakasarita panggap iti pa ng danog ni Burog kinila kay Matias. Anya? Simperkwensa! May raman ka di man ng tinagan mo, iti inaramid ti driver mo. Kunak iti dayjaya reporter. Sana siyak ti kasarita na. Pato apanggis mo na. Makamu ni Burog ngagsungbat iti inaramid na. Dakelen ti tiyan mo, Amira. Iso adi ka kumanagbagbag ka at tinadadagsan. Ken gasdam ti uminom iti soft drinks, tapno di kan tumarigatan nga aganak. Wen, nanang. Ken binigat ka nga agpag na, tapno maka-exercise ka. Nalaklak ka ti panaganak mo, no aramidem amin dagiti ibagbagak ken ka anak ko. Wen, nanang. Sapay lang ko, ma. Tasan yung tungungungtan ti anak ko, iti panagdakkel na. Taapay ko mga ungta. Isu nga rod nga adda tayo amang tarabay iti panagdakken na, tapno isuro tayo kadagiti napipintas a kababalay. Holiday ita, papa. Awan sir na kayo di munisipyo. Kaya't kasarwanda ka pumaltog. Sige. Kasaritak ni Burog ti sagana na tilugan. Thank you, papa. Kamdiyo ko may bagbagakin ni mama. Agsursuro ak manen a pumaltog. Tama nga no di nagpalubusan. Oray mamuan na. Siyak di makamo. Nasaysaya at lang no makasuro ka pumaltog. Tapno ada pang dipinsam iti bagim no adag panggapanan king kay dakas. Saan da kumana kidnap iti dagiti tulisan? Namok kumamat ti pumaltog, papa. Awan. Katawan ton tiagin lalaing ang mga ramid king kay dakas. No mamuanda anasiglat ka a pumaltog. Placido. Ang mga nuad adala nga may sagmak ti anak tano ituloy mo asursurwan a pumaltog. Dakala proteksyon na muna akalbitan ti Katilio Agripina. Isuadikan kumuntra. Sabay sa nariggatuna yung makasursuro. Isuadi mo kumalapdan. Ala, makaammo ka, Placido. Ngam no may sagmak laang ti anak taga po iti panang sursuro yung kankwan a pumaltog. Si kanto ti kang runaan a babalawag. Awan barikot. Nga may pasigurado ken ka. Santo ama isagmak ni Chloe. Apaman nga munan. Miguel, dakamit gayam dito'y kubong agin inaw. Itay pa'y abirbiro kan nakati asawam, tanda ka no papananyaw. Dewe bagbagang adak dito nanang. Takayat ko taginom. Adda ka di kinaluksaw mo iti asawam, isong agin inom ka. Ada, nanang. Nakapagawa na kini Chloe. Nga anakan nanto iti bunyag. Ti anak mi. Angam, di mo't kayat ti manugang yun. Ay sus, ipay kat mabaina ni Senyorita Chloe no ibabawem. Wan nga ron nanang. Jak amo no kasano nga. Ibagang kini Senyorita Chloe. Asaan na kayat ti asawa nga agbalin ako marimi. Kasaritam to anasaya at ya asawam anak ko. Kaapanak anumat. No ipilit kong alaan minto ni Chloe ang mga anak iti bunyag iti anak mi. Bayan ta sakton ti makisarita ken kuan. Sanak nga kamot nga apaon no sak ti mga lukoy. Mayatan dito pagsursurwa ka pumaltog. Sige.
Burog, hingkay bitin dagitin tugot tayo alata pagpraktisan ni senyorita. Uwan, Mayor. Kaya't ko na iti makasursuro a pumaltog, papa. Iso nga no sandak ko makiniburog a sursuruan. Well, awan bari ko, di mo ulit-ulitan. Tay ko na akong dakala proteksyon mo na amom tiyagi gamit ipaltog. Naibitin kong dagiti lata, Mayor. Sige. Agyaman na, burog. Sige, iha. Sirigamon di kayat mo apunterian kadagiti lata nakabitin. Jay Maris na labagat ti una kapunterian, papa. Siriga manaimbag. Masapo la kalmado ka. Sakbay akal bitam ti katilyo. Kitag bilang akiti talo. Iti may katlo a bilang. Paltugamon di punteriam. Wan, papa. Maysa. Dua. Talo. Taan nyo, tipuntre kayo, senyorita. Napuntaam tilata pinunteriam. Nalainga ko, papa. Di mo pa ilang ibagbaga na laing ka pumaltog, senyorita. Tamangan no, tiyambalaang, tipan nakapuntriyam itilata, asinirig mo itay. Makapabadkid kamat, burog. Saan at siyang bati pa nakapaltog ko iti sinirig ko alata nga imbitin mo? Saan kayon ngagsindong bata kasta? Sige ha. Sumirig ka manan kadagiti nakabitin na lata. Okay. Dayjay Maris Verde alata ti punteriya kita, papa. Hala, agbilang akmanan ni titalo. Ket iti may kadloa bilang. Paltugam ti punteriam. Wan, Maysa. Dua. Talo. Saan mo napuntaan ti sinirig mo alata, senyorita? Kung naktupay ano tiyambaam laang jay muna. Puisit kamat, burog. Unak lang nga din asaan at siyang bati mo na itay alata pinaltugak. Chloe, gapot pong tud mo. Napaltugam ti talupay alata nakabitin. Kunak to pa yan nalainga kun, papa. Burog. Di mo kunaan na natsambak manandag iti lata pinaltugak. Tanukas jay manantibagam. Ang mga nutaulom ti paltugak. Nasaysaya at langan. Nga gulibag ka, Borog. Amangan no si kanto ti saruno na paltugan ti anak ko. Uwan, Mayor. Sige, panawan kayo pa lang dito'y kini senyorita. Hege. Nagbutang san, papa. Dayjay, madayon. Kapot nakita na ti panangasintam kadigiti na ibiti na lata. Nataltal nan samat ti pulsok no makapungtutak, papa. Turay siya. Kasladyak mamati pailangan na puntak dagiti talo alatang impitin ni Borog. Nataltal na lata ti pulsom no kalmado ka. Sige, padasang baitit pumaltog. Itatasan ka ang makapungtot. Anya nga ron ti paltugak? Napaltugak mo't amin ang dagiti latang imbitin ni Borog. At sa bunga na ijay, so ti paltugam. Anya? Sige, paltugam. Sige, papa. Sirigat na dya sa bunganay. Numapuntam! Agbili bakinggan. Okay, papa. Sirigat ka na imbag. Buyaan niyo ti panang patingnag ko, ha, papa? Itan. Napuntaam ti sa bunga na iha. Natal na matan ti pulsom. Lumalaing ka na pumaltog. Agripina. Adakay matgaya man, hani. Kumusta ti pa nagsursuro ti anak ta pumaltog? Lumalaing na pumaltog. Tumaltal nan ti pulso na. Nga masapol na pailata ti practice. Kayat mo asawan. Mapuntaan na matlaangan ti target na. Napunta na tinagtuma nga madala tamintes. Nga patyak, nagtultulo iti pa nagpractice na. Nasiglat to a pumaltog ti anak ta. Saan nakamaragsakan iti dayta, Placido? Pato apangkis. Tabay. Kaputa mga numapatay lakton ti anak ta.
Dandaniak natay di napaltugan nak. Aksidente lang tinapasama. Isualipatem kumanday ta. Saan kunto apulo sa malipatan, hani? Kabuteng ko nga asit ganti anak ta, no makita nga daigam na apaltog. Imposible ba napaltugan na kano nakaigam di paltog Agripina? Adabuteng ko, sipod na paltugan nak. Iso nga mabalin. Diyak kayatan nga agigam iti paltog ni Chloe. Nga, si kamat ti agayat. May mayat matlang ko nakmanan ka nataltalgad no amuna ti pumaltog. Day. Anya dyan nagsarda nga patrol car ti polis iti batog ti Balay Placido? Di ba't burog ya pinayapayan di may sa polis? Masidag ni Burong. Kat ada inyawat na kankwa na papel. Dayay, nabandan. Anya nga tatin niyawat dakin kuwara. Rumor ka tayong kadamagan. Pasbasaan ni Burong. Amira anak, mabalinta ka diti agsarita. Wan mat nanan. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap ti ipas ngay muntong anak yu kini Miguel. Apay nanang. Siyak ti mo na anang ibagaan ni Senyorita Chloe nga anakan nanto iti bunyag ti anak yu kini Miguel. Diyak kayat nanang. Un angam manugutan ti asawam kini Chloe kat mabainan amang ibabawe. Tanam namaan nan amaki kumarin to kano katakayaw. Apay nga ngay manugot adagos adinak man laki nasarita nanang. Dinesisyonan na latan. Tasaan met adakas ti panangyok presir ni Chloe ti bagina. Nga anakan nando iti bunyag ti pas ngay munto nga anak yaw. Nanang. Awan ti magitak arason tapno di mo kayat nga agbalin ako Mario ni Chloe anak ko. Tawan pa'y met ti atraso na kadakayo kini Miguel. No amo ta ko malahan tiga po na. No apay adya kayat nga agbalin aninang taychay ak Chloe. Apay kat ngamin anaamuan na ngagdatagsanak. Anyan, anakan nanto iti bunyak ti anak ko. Idinto na kapsat na iti ama. Diyos ko, anya ti ramid kitan. Umadadon ti pagaburiburak may papan iti palimad ko. Saan nga nanayon ti panakailimad, ti panagramas kanyak ni Don Placido. Anya taramid. Pato apangkis. Sinumunan da ka nag iti polis burog? Uwan, Mayor. Gapo iti panagreklamo nila kay Matias iti pulisya. Gapo iti panangdanog ko kinwana. Anyangal daw tinakakabil dita apa nagsasarita yo. Inton Biyernes, Mayor. Oras ti alas 9 iti bigat. At danto papanantay ti day tangal daw. Kasano nga ro doon? Tinaawat ko asumon, Mayor. Saan mo napakatanakan dayta? Awagak to ni Hepe. Disturban da kagit din. Dento ta sikat ti driver bodyguard ko. No kasta, sa anak ko ama pa nagpakita, wino, ure agpakadala ko makinihepe. Nga adda pa panantayo, Mayor. Saan mo napagparikutan dayta? Tasyak ton ti makamo kinihebe. Miguel, papanam? Iti balay da tatang. Aday baga. Anya ti bagam kani tatang. Nakipalagip ti ko nam apa nagsarita da kadaburog iti kwerpo ti pulisya. Wen kayam, inton bigatan. Ama ka na nalipatan ng agpaiso. O sige, mapan mo nga ragpalagipan ni tatang. O sige, mapana ko. Ti cellphone ko. Hello? Sino da ito eh? Hello? Ama nga namang luklukula ang dayta mawag. Wen nga rod. Inidap na. O sige, mapana ko. Agan-anad ka ah. Wen. Hindi motorsiklo klatan ti usarak. Natara-taray ngam jay tricycle. Anda nag-text. Basaag mampay nga mo na. Miguel, adala ko kapaltog. Kat no kahit mo, agkita ta iti lugar nga ibaga. Ni, sino nga taday ito yung nag-text? Tsak, tamam mo.
Bye-bye aklatan. Ang mga no isumanan ti pakay sagmakak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, Kepe. Sige, bye. Sino di kinasarita yo, Mayor? Burog. Imbaga nga isulatan ti makamo iti reklamo ni Matias. Di sa anak ton ngagpakita inton bigat ijay pulisya, Mayor. Saanen? Taimbaga ken Hepe nga danapatay ka papananta. Agyaman ak, Mayor. No saan laada kayo ti Amok, Jack Lamon? Natalged ka no siyak ti among burog. Ngem di ka kumamit aglablabas. Tamangan, no siyak met agbalinadakas ka dagiti tao. Laglagi pa amay saak a politiko. Tanto ti mapanin di kwerpo ti pulisya, baraw. Wentatan, kunakit din no nalipatan nyo. Iso timay ha, tayo palagip ko kumay. Saan ko amalipatan na dyan? Kaya't kau ngagnagam na dyan, buraw. Iso nga reklamo ka na ti pulis. Mayor ti amo na tatang. Kat amangan no nasa brak tulat ha. Tadamot mangi kanama. No, anakin ti mayor ti mading aramid dagiti tao na. Sigurado nga isunton ti pakaabakan na. Wentatang, kat dakkel anak kababalawan ni Mayor. Ti panakaipadamag iti radyo. Kan kadagiti lokal a pagiwarnak ti inaramid idi kada kayo ni Borong. Wain baraw. Iso ano adama rin saan anasaya at nga ramidin na kanya. Ang mga no sakto pa yan mismo ti mapanagsaw iti istasyon ti radyo. Anya? May to radio dayta? Iturtured ko tapno maamuan laeng dagiti kailyan tayo, dagiti mading aramid da. Nasapaan na pa ni Miguel iti ayan ni Tatang. Diyos ko, sapay ko ma. Tawanda ka sa mapasamak iti komprontasyon da Tatang kanday di aburog iti istasyon ti pulisya. Nung apay kiti akastoy yung nagiti mapaspasamak. Talaga at demonyo da di Mayor Placido. Agraman dagiti tao na. Nakadagdagas sa aramidan ta. Tila unay inaramid na kanyak. Kanyar aramidan na ita. Kada Tatang kastamat ka ni Miguel. Nakasabsabrak ta. Ita tanarugyanan di may paste kapagadalan. Kaya't ko anasideg ti ay mo dito'y burog. Tapno adda siguridad dagiti agtrabaho. Uwan, Mayor. Yak kayat nga umay manen mangriribok ni Matias. Nang runak at madaman ti trabaho. Kaya't kung awan pakatagtakan dangag trabaho. Siyak ti makamo iti dayta banag, Mayor. At ipasigurado kada kayo. Asaan ang makaasadag nila kay Matias dito'y site. Sigurado nga agmulagat tilakay. Iti sandapan nakauray king ka di kwerpo di pulisya. Laki di, Mayor. Ngam, kasanon, no ad-adda ako may gayab-gab ti pungtot nila kay Matias kanyak, Mayor. Iti saan ko apa nagpakita kadakwada. Abay, mabuteng kaken Matias. Saan Apolos, Mayor? Uray bakalat iti sangwanan nyo. Isut mandaryo. Saan? Liklikam ti makarami di ti saan na nasayat king wana. Tapno saan amay ramraman tinagan ko. Ada ka matan. Nadaras man ang nalpas ti panagsasarita yung kada burong. Awan na aramid ang komprontasyon. Anya? Apay, kat na ita tinaikadang apa nagsasarita yun. Sana nagpakita ni Borong. Anya matan? Kat, anya nga ruti ko na da hepe. Pagkamuan na kam tulat na kanon. No, kaano may reset pa nagsasarita mi. Sigurado, nilakit di Mayor Placido tinang lapad iti panagpakita ni Burog kada kayo. Dahil tamang ti atang may kinitatang.
So nga awan lat amo kon, matuloy pa iti konfrontasyon. Anya mati ko na ni tatang. Siyempre, masuron. Ngam, anya nga ro ti mabalin, di mo't nagpakita ti naireklamo. Nadalusan kung ti may sapaltog ni Papa. Mayat manan. Chloe, ayat yung madam. Dinalusak man dahi ti may sapaltog ni Papa, Mama. Ay, paltog, saan mo nga igamanday ta? Mabutal nga ka. Anya ko mati kabutin niyo. Ibatam day ta, paltog. Tamang ano pumutok at madisgrasya nakmanan. Di kay kadyag nervyos, Mama. Saan apumtok dahi toy? Kan awan matbala na? Kinitak ngay mo na itay ti magasin na. Sakbaya dinalusak. Oray, pay. Ay, adaywan ka man lang. Ditakan. Pinanawan nak ni Mama. Ay, talagang adan popya na. Gapo iti pan nakapaltog ko kan kuha na idi. Apay nga mawag ka, Agripina. Apay nga iwarawaram ti paltog mo, Placido. Hindi ah. Ada kanyak ti paltog ko. At dahi ti sikat ko. Di may sa paltog mo? Nakita ka ni Chloe. Aniya? Nakita na. Apay nakibiyangan naman ang dayay. Dinalusan na ka no. Amo man na mahilig iti paltog dyan ang tanga uray babae. Idulin mo kumana sayat ng iti paltog mo. Bayam da ka saritak to inton sumagbadak. Permi ang nervyos ko itay nakitak na igam na ti paltog mo. Tamalagip ko tayo iti na disgrasya apan nakapaltog na kanya. Sige, nawanan ti bagam. Kasapay, tadot aramida ka, Agripina. Papa na Miguel, imbarikas mo man ang tabunang mo. Inak man nagbakir iti aramidak akalapaw ko iti talon ta. Pagbakiram nga rod. Ija sigon ngay aywanak abantay da mayor. Anya? Ijay ti Papa na? Wen, adot mulak akayo ijay. Mabalin ko apo kanin. Nabayagan asan kanat na panijay. Kan amangan na maisagwak kalaan. Saan mo tin asikati para bantay iti dayja lugar? Awan pagdanagan. Kabisadok da jay abantay. O sige, mapano ka? Talaga nga wan iti bulsak. Naragrad ko na iti dayjay. Oh, Chloe. Anya ti birbiru kam ka na iti naburngam. Ti planon ti daga, Mama. Napukaw ko. Anya, kasano ang mapukaw mo dayjay? Idi ada na panan ni kada Papa. Napukaw kun samat ijay. Tsaka mo, no kasano ti pan nakaiwagat ko, Mama. Amang ano na'y disom iti napananiyo kat nalipatam. Day tamat ti antap ko, Mama. Adan ni papang mo kiniburog. Agungat lakit din ni papam numaamuan na napukaw mo dayjay. Ibaon ko ni Burog ama pan nabirog kan, Mama. Parang namakita na. Pato abanggis. Kuna mamasapol ti developer dayjay. Nga mapaya na po ka umatan. Tsaka mo tinakaidiswag, Papa. Burog! Umay ka man. Ano tayo bagayo, Mayor? Mapan ka tinaggapuan tayo din namin sangal daw. Biro kam tinabati ni Senyorita Midjay. Uwan, Mayor. Saan kumat nga mo ti tsura dayjay? Brown envelope dayjay ang naglaon iti plano ti daga. Ket no nabati na ijay. Mapiro kam. Ala, mabangkam burog. Uwan, Mayor. Sapay lang kumata makita ni Burog, Papa. Napatega ba nagdayjay? Di mo lakit inaluwadanan. Kinapay nga, awit-awit mo iya kabakiran. Papa? Salbag kiti. Pato apanggis. Nung napapatega ba masapol nga isikir mo ti pan nakasalwad na. Wala pa. Hala, no di kay pay unay sanay nga gigamit ti paldog. Di mo pakibiyak ang dagiti paldog ko ha, Chloe. Hamangan no makadisgrasya ka. Hamangan no at daman ng aksidente ang mapaldogam. Saan to na maulit day di pat nakadisgrasya kini, Mama? Amok matan ngay gaman ti paltog. Kas nakita yung matidi, Papa. Amokon ti pumaltog. Oray pay! Ang mga no tintokit ulom ti mapaltogan. Ken kasta unay ang nervyos ni mamam.
no makakita nga digam mo apaltog. Overacting naman minsan ni Mama. Ah, Wan gayam papa. Adaman kita wag kada kayo. Kat sabay lang ko matapat gandak. anya dayta, ibagam no kabalakitad ko. Igatangan nakamat itibukod ko apaltog papa. Adya. Sana naman sabol nga igatangan ka. Kaya't ko matimadan itibukod apaltog papa. Uray katamok matan ti pumaltog. Bueno, mapanta iti bismet. Agpili ka, iti kaya to. Una yan. Nagbalin mo na nakasamsamag ti kanayon ko iti adaldalosan adalan dito'y bantay. Ni, ano tinagkarasakas iti dahi di Amanda? Siguro, alingo. Wano, sunggulaan dahi di. Ituloy ko itin di mapankarag iti mula kakayo. Sino ti? Burog. Di kag tigna iti dakas. Di mo kayat nga itanam ka sa bibyak. Saan nakapaturungan iti paltog? Anya ko matbasol kukin ka? Tapno patay na. Ti pa nagbasak-basak mo iti daytoy a lugar ng awan ti pamalubos mi. Siyak ti sigod nga agbanbantay iti daytoy adaga. Isungawan karbangam nga agsaw kanyak iti kasta. Driver bodyguard kalaan ni Mayon. Sulbag ka. Kayat mo tapabitag taulam. Natangsit ka. Tadapaltog mo. Ngamnaawan siguro. Saan ka nga atrasan? Sige, pumanaw kan ditoy. Taamangan no agsip nga ti panakita. Mapatay ka. Nakaharit ka ta mayor ti amon. Kanadapaltog mo. Ngamadan tulat ta aldaw yo iti amon. Umadayukan kunak. Kinaputok mo ti paltog mo. Naparagrig mo dyan sa bunga na iti saba ang pinaltugan. Ti sumaro no. Apa nagputok ti igam ko. Kat sikan ti paltugat mo di ka pa ila pumanaw dito bantay. Sige, panawan kan. Tama nga numapatay nak nagpeso. Numuna ta dudo ata dito. Kat awan makaam mo. Nupatay na. Isang pag-abro. Nakaharit ta paltog na. Nung nagpadpada kam na ko mga amon armas na. Diyak pulos atrasan. Ang nangiring man ang tisilpon. Sino nga taday ito eh? Hello? Anya? Sikat nag-text kanyak kita ibigan? Anya paltog tilaklakom kanya? Kalibre 45. Jak amo ti pumaltog. Iso ajak ka sa pulan na ita. Aniya? Amom nga da ka kontrami? Wan. Ni Mayor kan dagiti alipuris na ti ka kontrami. Sabagay, ada puntong. Sige. Panunutag pa'y anaimbag no kayat ko ti maadaan iti paltog. Anya, nagrana kayo kan ni Burog iti bantay kim malugaw? Wentatan, inak ko maagbakir iti aramidek akalapaw ko ijatano. Ngamitay nakita nak ni Burog, pinaturungan nakit din iti paltog. Anya, kasalbag aburog. Naka-rape ta dapaltog na. Wentatan, ang nagpadpada kamlak ko mga dapaltog na. Kan amok mat ti pumaltog. Mapalin asaan ko ngay natrasan. Buneng lang mit ngamin kanda kada tayo apang salaknib tayo ti bagbagi tayo. Mayak kumamay. Nga oray may salakada tayo ti maadaan iti paltog. Wen nga rutatang. Makipagkita at tumanlangan ijay umawawag. Amang ibagbaga nga dala ko na apaltog. Anya? Di mo nabirukan ti pabirok ko kan ka, Burog? Gastang peso, senyorita. Siguro, adda nakapido ta sa bali. Asino kumamat? Idin tawan matan ti may sarong asabali at tawid jay. Aging gay dinikat ni papa nga administrator ni Miguel iti day jay adagami. Addalat to na isarong, senyorita. Asino? Ni Miguel, senyorita. Naranap ijay bantay. Anya? Ang mga naisungar din nakapidot. Pinlamang lalakit din. Tinasayat, oh my God. Mapantay di baray ta. Kat damagan ta kan
kuana. Da kayo latan ti mapan, senyorita. Anya? Kapay! Mabutang kakim ni Miguel? Sana ka mabutang, senyorita. Ngam, tap na maliklikan ti saan may pagkinawalan. Anya ka di tinapasamak iti pa nagkita yu iti bantay. Nakapungtutak iti makita, senyorita. Tanalawag at trespassing ti ay na. Iso nga imbagak apo manang, ngam natangkan ti ulo na. Iso na paturungak ti paltog. Anya? Kasta tinapasamak? Uwan, senyorita. Kat nukarita nakiti. Kat amangan no napatay ko kuma. Imbaglaangan, tanagal alod-ud matlaang api manang. Idi madlaw na nga nagpaputukak. Sumat nagkayam ati na kaya't ako yugan amapan iti balay. Tapi naturungan matgayam iti paltog. Pasensya kayon, senyorita. Alalalala. Siyak na tangaro dan timapan. Tama nga na damay sarsarat kada kayo kin ni Miguel. Kat mairam-raman pa'y ni Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga ita ka lang nga sumagpat. Nakapangaldaw akon. Saan ka kadya mabisin? Nagalal daw ka matang iti napalam. Sana ka nakapukan iti tari kayo, ngaramid ko mga kalapaw, Amira. Kat, anya nga rin tinararamid mo iti bantay. Nabihitak lang, Ijay. Tanagrana kami kiniburog, kat nagsubang kami. Anya? Trespassing nga kanon iti Reja bantay. Kat pinaturungan nakpay iti paltog. Anya? Tiyawanan ba inaburog? Makitak lang pagsasawak. Bayamon, saan ka na makibiyang iti panagsubang mi? Addan tulat tamat aldaw na. Nakarit, tada paltog na. Nasa isaya at sano at dati gwardya iti bantay. Tap na awanan ti sa baling agbasak-basak. Aglalo katran tayong idbilaw. Mangduto kag nga rod kada kiti matalagkwa tao. Ngay so dati agbantay niya burog. Adapay nagbasura ang tingog. Pinya. Kan adapay natimba asab-saba. Mayor. Kat gapuanan lakit di dagiti may sarsarong ijay. Pato abang guys. Abang ano dagiti matkit di manganop. Tiagal ala ka nagijay. Mabali na kasta. Wano saan, kat mismo ni Miguel matlaang timapmapan, mangsiksikwat ti bunga dagiti mulayo, Mayor. Pato abang guys. Paltugak ni Miguel numatakwatak ni sutag-takaw ka nagijay. Papa? Andaman bin ibagan? Sige, burog. Mabalin na kami pa ilang banawan. Sige, Mayor. Chloe, Sana natuloy dahil ipapantay ko may ti basement. Taiso mati isasampat idin ni Burog nga aga po iti pantay. Lukas ta kayat mo ti bumaba di basement. Wan pa ba? Tasipod nagapok iti Manila nagsarda nga nagkadal. Tsak pa ibig mababa iti basement. Amuklatan nga ijay tinakaibudigaan dagiti agam gamit tayo. Asaan amos usan? Kasta di amom. Nga madati may sasili di jay asan na makunabo di ka. Ala, bumabata nga ron iha. Tisalbag aburog. Kunang lano malalaki launa hindi nagsango kami. Ikaputa na paltog na. Nakarit amin nagititaw ni Mayor. Gapo, tadarmas da. Anya nga tanong gumatang akmat iti paltog. Tapno adamot pang dipinsak iti bagig. Nukas dyan nga damang karit kanyak. Wana, mayat sa. Uray kat adda umawawag kanyak. Ako na amangila ko iti paltog kanyak. Awagak tuman. Tamakipagkita kinkwana. Amira, aging inumot ni Miguel iti likod ti balay nga agmaymay siya. Wana na, maluksaw una iti panang paturong ni Burog iti paltog. Kasaritam ko ma. Tama nga no iti pan nakapartek na kat mapan ijay balay da mayor.
Kat ituloy na ti makiriri kini Buraw. Saan, nanang? Binagbaga kita yan. Kat amo, impangag nakmat. Diyak ngamin kayat amay sarsarak ti anak ko. Aglalo at agdadagsan ka. Dakkelin ta tiyan mo. Kat sumagmamanulaang nga nabulan at pasngay kan taon. Ne, apay anapasan na ay ka itinay bagag. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kinimigay. San man, nanang? Maragsakan nak. Wan, maragsakan nak. Apay kiti nasaan? Na ito yan, ti may kalima, ken maudi asilid ditoy iha. Mga no puro dadael manan agam kami tinagyan dahito asilet, papa. Mamwa, may ti panang lukat ko. Basta na'y tumtuma dahito asilet, papa. Landok dirikap na, talo pa'y di kandado na. Anya ka di tinagyan na. Itam talatagay kon dagiti talwa kandado. Apno makitam tilinaon tisilet. Mira, apay adi mat imay pinadanuman ni Miguel dagiti mula na amais. Ay natatang, saan ni may nagpadanom tagin inom ngagmay sa iji balay? Anya, naglokag. Gapulang iti arak. Mabaybayan nan, di mais na. Maluksaw launay kiniburog. Gapo iti panang paturong na iti palto iti bantay. Lukas na, dahil tatiga po na, agin inom iti arak. Uwan tatang, iso ngayon ton maminsanan nga umay agpadanom kadag iti mais na. Insamirak mo't ket di pinadanumanin hindi saan ko na mauray ni Miguel. Ay, agyaman at nung kastang tatang. Loko nga min na di burog. Nabiit pa'y ka ni Mayor. Madin ti ugali na. Kastang sa no mabigbig a tao ti amo da tatang. Paglastog kan pagtangsit dan. Nukas di nga da kariri da. Agpulon tao nagidya klase ti tao anak kao. Sana maturog ti Diyos. Nalaing kang agpilihan. Naggapo pa'y dahil tayo Germany. Hindi galo kanyak ti may sapan nyirok. Nga bala, no isot korsonadam paltog mo niya. Agyaman nagpapa. Kat ita, tadan pukot ka paltog. Uray inaldawa ko nga ginsayo. Taparang agpalinak nga sintado akas kada kayo. Sige, ngam da ito itilaglagi bam. Oray asintado ka. San mundo kumapagpangas. Tamangan nuisot pakaisag makam. Wan papa. Saan mo abastay warlat ng dipaltog mo na dadi mo kayat iti bata mataw. Agbalin ka kumaresponsable iti panagigam iti nabilag nga armas. Nana, napananin ni Miguel. Apay nga on mo ito nitilikod ti balay. Napana ka din yung turog. Saan anak ko? Rimuarte asawa. Kaya mo no dinano na kay di balay da balayan. Saan, nanang? Jakmat nasabat ididalan ko itay panagawid ko. Ne, napanan na nga ron. Wano, napankit ni jay taltalo na. Siguro. Napadanuman mo ito ni tatang jay padanaman ako maamais tayo. Sumangpet tulad tanan ako. Saan mo tabasit nga ubi nga di na mo ti pagawitan na. Sa bagay. Napartag samat. Panagkita kita'y pimanaw. Saan mo't unay anabarta? Iso adi mo pa kadanagan. Taamangan no na panalaang pinaka nagitidingon na. Nabartak dagiti tao na engineer. No amo da nga addaak magbanbantay kadakwada. Ni Senyorita Chloe. Iso jay nakakot si adumtang. Brog, kamusta kayo dito, Say? Ayos lang mat, Senyorita. Naanayas ti trabaho. Alisto dagiti trabahador ni engineer. Napatakdar da amin ang tiposte di mabangon nga eskwelahan yaw. Nagsayatan. Talaga na partak dagiti trabahador. Awan ti agpapatay-patay.
Naliptag na amin na amuda anak kabantayak, senyorita. Hala, nasayat nga rod ta mabambantayam ita. Apay, saan ka din nga umay nila kay matchas dito eh? Saanon, senyorita? Kan oray umay, no adda aklakad di. Kat saan ko apaasigan ka dagiti agub obra? Tapno, di da marangrang. Juan, day ti kang runaan ang misyon mo ay ti kaadam dito nga agpambantay, brod. Ngam, umay ka, adda pa'y papananta. Papananta, senyorita. Basta, kuyugan lang. Kaya't ko ti mapanmanan agin sayo a pumaltok. Anya? Uwan angam, senyorita. Basit ita tibala ti palto ko. Tanalipatak nga inarajay. Isagsagana ka jay abala. Saan ka madanagan? Ta saan mataday ta paltog mo ita ti usaray nga agin sayo? Anya? Apay, senyorita. Ada ka din bukbukod yu apaltaw. Adda na. Kaya't mo makita? Ay, sige man, senyorita. Erwar yon. Okay. Daytoy. Wow. Nagpinta sa napaltaw. Stainless a kalibre 45. Kan, ado pa'y tibana. Ado yun. Talaga nga insaganaam sang nagpaisaw panaginsayom, senyorita. Aguray kayo. Ginatang yu ka diti paltog yu, senyorita. Saan ko ang ginatang daytoy, buro? Kan amo ni papatoy paltog ko. Taiso amis mo tinangtad kanya. Naggapo daytoy iti armory iti basement ti balay niyo. Anya, adda armory iti basement ti balayo, senyorita. Naibagak matankan ka. Saan mo pa'y kaya mga amo? Talaga adyak pa yamang, senyorita. Ta sa anak pa imat anabayag a driver bodyguard. Sa bagay, saan mat nga tangagungat ni Papa? No naibagakkan ka, ti maipapan iti armory. Ibagak tulatan kan Papa. Ana ikaglisting iwat ko, anang ibagakan ka. Umay ayon kanyag, ni Gasat. Tay-tay agrub-rubwatak iti balay. Plano kon ngay lako tinuang ko. Kut itay inak ko maiwaywayan. Kapag isumot ang masabot ko da iruin, kinbubot abatidor. Kut iti na ibagak nga kayat ko ngay lako tinuang ko. Saan da na binayag, ngay may binayadan. Mabalin kon ti makipagkita iti agtetex kanyak alalaki ang mangilaklako iti paltog. Gumatang akmat iti pangsalaknib ko iti bagik. Taga po iti lablaban mi apan nakagraryo ti dagan ni Mayor. Umad-adumatan ti kalaban mi. Bravo! Talaga natal nanti pulusoy a pumaltog, senyorita. Naparaglagyaman dagiti lata nga imbitin ko. Kunakto pa'y masursurok mo't lang ti pumaltog, borog. Nukas ka sa no. Kat amangan no nalalaing kanto pa yan kini papangyaw, senyorita. Sabay na kumatakas na. Katitatam mo kung ti pumaltog. Sana to na mabay na sumurot kin ni Papa amapan maki-shooting range. Kanya, senyorita, nasaysaya at no dito'y latan bantay di pagpraktisan nyo. Kaya't kumat nga ipakita ka dagiti gagayam ni Papa. Namukmatan ti pumaltog, borog. Iso asumurot taktukan kwa na inton mapan maki-shooting range. Anya dayay akarasakas. Iti tayo siya banta. Iti tayo hindi nagkarasakas, borog. Pating kasam ti paltog mo. Mga no nakabusor. Mga no kabusor ti nagkarasakas. Ang mga nadanay sa roong atulisan dito eh. Agsina ta, senyorita. Agpalaod ka, tagpaamyan anak. Sa likaw-kawan ta, tinadlaw ta anak karasakas. Pahingat ang inlako ni Miguel kinuwang na apagar-arado na. Amo nga tanya Amira, analakon ginuwang da. Nas ka na makasaritak ti anak ka. Damagag no apang inlako ni Miguel kinuwang na. Matang!
Tatang! Ni Miguel tiyan dati malpod. Kapitan! Kam kamakamod na. Mapaingat ka. Tatang! Papanan nyo aya, tagdardaras kayo. Umayak ko may di balayaw. Ta adadamagag ka na kayaw. Kasta ka di? Ano yung tinamagan nyo? Nakita kinwang mau nga ilukod da Erwin kan bubot ngayon labas ijabalay. Ita'y nagdamagak. Una da ginatang da kanon ginwang mau. Uwan, tatang. Inlako ka da Erwin kinbubot din ko. Takasapulak ko na iti kwarta. Nagtulagan nyo kading agasawa ti panangilakom ginwang iyaw. Saan, tatang? Saan nga mo ni Amira ngayon lakok din mi? Anya? Tapay. Imbagam kumakin kwa na ah. Agure ka. Pangaramatam iti kwarta. Tapay ngayon lakom ginwang mau. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.